bale imphefumulo yethu. Yazolukhula sezulwini. Ngiyabonga baba, lo okhulumayo ubongama kaMngoma Nkosi yaNazaretha. Entabeni zakwamaphumulo emzini wakho Nkosi wasentokozweni. Ngiyabonga baba, ukungidonsa Nkosi ngiyibopho zothando. Wangithwala baba, safika Nkosi siphephile kumusa wakho. Nkosi yasezulwini ngicela isibindi baba. Ngicela ukubabaza Nkosi yasephameni. Ngelinye ilanga maNazaretha emhleni Nkosi uthi ngolamakhosazana. Kwaba khona intombi yasephameni. Eyathi izothatha uhambo oludwa. Oluyenhla. Esihamba iya lapha ku-freeway yo hiker. Ithe mangabe hiker siqhamuka iloli lekibelisa. Lithe uma lihamba umshayeli wayesefikele uthando. Wayikhuluma lento ayizwayo kuye efikayo. Yaze yafika kulomuntu wesifazane. Wahamba maNazaretha kwaze wafika egcineni kothando. Bathi befike eGoli base besephejile lodwa. Bathe mase befike egcineni kwawo lo uthando. Kwafika la lo esimamela ehla khona wayintombi yasebhameni. Wayesethi lo wesilisa bengathanda sibuye sibonane ngingasekho emsebenzini. Wathi lo wesifazane ifone kanye naye lahlile kwalazizo usenenkinga. Wathi lo mangabe ifone usuyenzile usungifonela bese ibhala phansi nalo. Asihamba khona abantwana beNkosi uShembe uyasibona. Uthe ingakayithola ifone zaqhubeka izinsuku wayesengazizwa kahle. Uthe mangabe engazizwa kahle yamdlula inyanga yokuqala yamdlula yesibili. Wathi uyaphuthuma esikhwameni uyobheka inamba akaze wayithola. Wayikhulelwa ingane maNazaretha wazoyizala. Mayibuza ekhaya uphuyise ingane ngamazi wahamba neloli. Uthe mayisayizele maNazaretha ingane yakhe. Ithela iqala nje thatha ukuhamba esingena ukufa. Yakhala yangathula. Wayise emakliniki abangabona lutho nesi nodokotela. Wayise kubathandaza abangabona lutho baze babhuqa omama ngoba oma bethu. Kwesinye isikhathi inkinga yehlelo omnye umama kube ngathi yena ngeke izimehlele. Wawuthi mangabe ngakulowo mama bese bebhuqa bethu akamasibani bane sililwe. Wayingena lokufa lengane yakhala maNazaretha yangathula. Kwahamba kwaze lafinyela kumkhokheli udaba basebehamba beyinkosini yaMaNazaretha uthi ngokosana. Bathe mabefika nalengane phambi kababa base befike beguqa maNazaretha ngoba uShembe uyikho konke uyisangoma uyinyanga udokotela. Wayeseluthi uthi uyakhuluma mkhokheli wathi baba ngilethe nanga umntwana. Wayesekhuluma lo sisi wathi baba inenkinga Nkosi yamakhosi ingane yami yakhala ithuli. Lathi uthi kuphi kubokwayo wathi angikwazi. Faladlula maNazaretha lanikela sabani lokho elathi yakhuluma mkhokheli wathi baba ngiyakhuluma Nkosi yezulu nomhlaba. Lethe nanga umntwana Nkosi unenkinga engane baba ayizele Nkosi ithela iqala nje thatha inyawo iyakhala Nkosi ayithuli. Laseluthi uthi ngilamakhosazana mkhokheli phumani nihlale ngala ngaphandle kwesango. Uyothi lothi mabeqhamuka abantu beyidlalisa lengane loyo qhamuka idlalisa ithule nithi ngithakeze nayo kimi. maNazaretha sibophelele. Bahlale esangweni bedlula abantu. Idlalisayo iqandula asho kakhulu athawu bese ngikhohlwe ngisakwakhe idokota mshiye lo mama. Nalo waphinda qhamuka athi idlalisa isho kakhulu awu bengisayoluka bese ngikhohliwe adlule.
Wathi ngesikade kwaseqhamuka indoda eyifaka umNazaretha omude iphucile ekhanda othi mangabe uqhamuka lapho uyibona uyabona mawufika la ekhaya uvela ufaka umNazaretha omude engonakeli lutho bese sikubona ukuthi uyafika NaBachu ngesonto kabazi sathenga insimbi yasiqhamuka le ndoda nekhanda layo yayisenza okwenziwe abanye yathi idlalisa lengane yathi idlalisa ingane yavela gegethe ingane yabheka phezulu wayesethi umkhokheli hawu umuntu kaNkuluNkulu njengoba usibona sihleli lapha sihleli ngezwi lenkosi ithe inkosi yamaNazaretha loyo fika idlalise ibisiyathula soza naye kuye yathi le ndoda mina kwathi wena idlalise yathula kwasekuhanjwa amaNazaretha niyalibona uthiko lamakhosazana selifaka amaKhrispande amaNazaretha kwasefika kuguqa phambi komnyango bakhonza ezulwini laseliphuma uthiko lamakhosazana lathi uyakhuluma umkhokheli wathi baba besize ngenkinga yengane Nkosi ekhalayo baba esingazi ukuthi nakufakuni wathi loyo edlalisa ithula soza naye kuwe laseluthi uthingo kule ndoda ephuca ikhanda lathi hawu ungangiphoxi uyabazi laba wathi baba ngibazi wathi njoba ngila nje Nkosi ngiyaqala ungena phakathi kwalomuzi ngithe Nkosi ngisemsebenzini ngihamba ngeloli laseliphelelwa Nkosi amabriki laseligingqika Jehova ngikubonile ungisindisikho Nkosi ngize lapha laseluthi uthingo lamakhosazane hayi ngiyakuzwa lokho kodwa lo semva kamkhokheli uyamazi wayesethi unyusi inhlonzi maNazaretha wayesethi Nkosi noma ubuso bami ungamqali kodwa Nkosi angazi ukuthi ngizothi ngangimbonaphi njengoba ukhuzwa nje ungezwa nkosazana usazohlupha ubaba kusasa wayesesondela wayesethi baba njengoba ngifikile ngiyaqala laseluthi uthingo uyakhumbula mhla umlifta lize ngixoxa kuze kufike egcineni kothando yayisibuya amaNazaretha imemoli ukuthi hayi lo muntu njengoba ngithi angijwayele ukumbona engathi ngeke sabonana naye Lwathi uthi ngithi phela nahamba naze nafika egcineni kothando ngase nginibusisa ngomntwana ngakho le ngane emkhokheli ayinalutho ifuna isibongo sayo iqanjwe ikilo kuzwe uyisa yenzele isiphandla ayifaka imbeleko ayibonga Nkosi kwasekhanjwa abathandazi kwasefika sangomene esikhulu yamthola kanjalo uyise wayingane emaNazaretha amahle enkosini ngithi angizobabaza lokho Nkosi yezulu nomhlaba ngiyabonga Nyazi Lwezulu okuhle ongenzela khona insuku zonke baba sesizwe Cela Nkosi ungibheke ungithanda ngekhathi zokungivikela ejawu khulisa Nkosi nemisebenzi siyenzayo ukuthi siye phambili nempilo sakhele nemizwa ubaba mkhulu ngiyabonga Nkosi yezulu nomhlaba Nkosi usengizwile sizizile lezizindaba